Coba Sinaga. Yuk, kita coba ya. Nama kuning sese na di baliani nagbabawa na torang aligi magwalay na siyang lagi puno mamit nasa puro katan ako tubartana dalam matang ako nila unang bisa imasak ko ay di ulo auro matulo alani fokus mahapit upang nahorgatan ako pangaluluy olu-olu siapa ini iya inang wiyodo sude borami tumpe songono bisa imasak ko ay kibuno auro madulo alani fokus dosude upang nahorgatan ako pangaluluy olu-olu siapa ini do